saqonda ukugula ngoba kunento uyithintile enyameni yethu. Sase sithi ke ikhona ukugula lokho, mhlambe ngaba ukugula emoyeni noma ngaba ukugula enyameni. Sase sithi ke lokho ngaba ukugula. Kodwa mhlambe futhi kukhona okunye ukugula okungathi kukhona singakunaki. Kuze kube sengathithi hayi umdalo wakho nje yana kanti uhlobo oluthile lento obekumele esondele enyangeni yokuphila ngakho. Malibonge igama lenkosi. Angicela ukuphinda lokho base ngihlala phansi. Ngale kokugula esikwaziyo okunye kwasicindezela ukuthi sithatha ama medical aid sibe nalokha. Kodwa kukhona ukugula okuyifihlayo kube kukhona. Sigcine sesikunike ingubo yokuthi awu Nkosi yami thina sesamjwayela usibanibani indlela nje enza ngayo kodwa kube kukugula ngokwakho. Uthi ke uJesu laba abaphilayo abayidingi inyanga kodwa abagulayo abadinga inyanga. Nasiyohamba bazalwane ngokuthi asikwazi ukuphila noma sizwe ngathi siyaphila na uJesu engekho siyobe sihamba kahle. Nangabe siyobamba ukuthi asikwazi ukuphila noma ngabe sizwa thina ngathi siyaphila kodwa asikwazi ukuphila nangabe uJesu engekho ngoba siyothi siyaphila kanti asiphili. Kodwa into ezokwenza ukuthi siphile uqobo lwakho uJesu ngakithi. Siyezwana bazalwane. But lithe iBhayibheli wenziwa isono ngenxa yethu. Liphinde liqhubeke ukuthi ukuze ophilayo engabe sayiphilela yena kodwa ephilela uKristu wamfelayo. Uthikelana abaphilayo abayidingi inyanga kodwa yilabo abagulayo abadinga inyanga. Angazi bazalwane bangakanani bethu oye uzwe umoya wakho ungabi mnandi nangabe kukhona into kaNkuluNkulu ongayenzanga. Angazi bangaka bethu aseke bafika ezingeni la khona othi nangabe ungayanga ukuyokhonza uzwe ukuthi khona into engahambi kahle kuwena. Angazi bazalwane. Ngiyacabanga ujilajileka uzwe ngathi kunomuntu othi wonile namhlanje uyikhonzanga inkosi. Siyezwana bazalwane. Ilezi zinto ezisenza uhambo lwethu nenkosi liphile la khona esifinyelela la khona esithi ngiyamuza umoya ingcwele engihlabe ngihlikiza ethi khona into engayenzanga kahle ungadlanga sona ethi umoya ingcwele kwakhona lokhu kungenzi kahle kwakho kudlula odlisona ngoba wena kunenkonzo bekulindeleke ukuthi uyenze. Malibonge igama lenkosi. Kunento uNkulunkulu angathi nangabe ethe ayenziwe uwe ungayenzi wena bese uNkulunkulu ebheka omunye eyenze lento bekuthiwa wenziwe uwe iphumelele futhi kodwa lo muntu usuke engenzeli wena. Ungagcini ufinyelela ukuthi hey noma ngayenzanga kodwa kungcono ngoba uNkulunkulu uphinde wathi into omunye umntwana wakhe wayenza akenzeli yena. Wena usazobhekana nama consequences okuthi kuthiweni kuwe wena wenzani. Leyo nto isuke ifakazela ukuthi akekho umuntu ongama nongagodla amandla akhe engayenzi inkonzo kaNkuluNkulu ecabanga ukuthi inkonzo kaNkuluNkulu ngeke iphumelele. Malibonge igama lenkosi. uNkulunkulu akadingi thina la kuphumelelisa inkonzo yakhe. Engayiphumelelisa nangohlanya oluhamba lapha estradini. uNkulunkulu eyidumbela uhlanya liphumelelisa inkonzo yakhe. Iphumelele ibe yiyo. Sisale thina uzwe umoya ingcwele ethi ngabe wena owenzele yankonzo ubukuphi ngoba bekuthenjwe wena ngale yankonzo. Kungakho uJesu ethi nxa ngabe bethula laba azokhuluma manje. Ngamanye amazwi uJesu uthi nxa ngabe nicabanga ukuthi lokho akuzukwenzeka ngizokwenza kuqhumisa etsheni
nangabe ethi kuzokhuluma amatshe uzokwenza uNkulunkulu lonto bekumele ngabe uyenza endlini yakhe eyenza la besicabanga ukuthi ngeke yenzeke khona. Ingakho nangabe ethi kuyokhuluma amatshe ngoba itshali kaze likhulume, kodwa uzama uNkulunkulu noma uveza isithombe sokuthi akunamsebenzi kaNkulunkulu ongahamba ngokuthi ungema usethe ngihlala phansi mina ngoba kuno 1 no 2 no 3 ngeke ume, awumi lo msebenzi. uNkulunkulu wawuqeda bakithi, uNkulunkulu lo msebenzi wakhe wawuqeda. Niyezwa bazalwane, awuncikile ngoba khona abantu abawenzayo, uncike ngoba umnikazi wathi yena oqala umsebenzi uzawufeza umsebenzi awuqalileyo, ukuthi wasuke waqedwa lo msebenzi ngesikhathi uqala. Njengoba wasuke waqedwa ngesikhathi uqala njeke lo msebenzi ngeke usafa noma ebebethe nje ukuthi behambise umsebenzi kaNkulunkulu bengasawenzi wona. Abaphilayo abayidingi inyanga, kodwa abagulayo abadinga inyanga. Malibonge igama leNkosi. Ayikho into esingayenza uNkulunkulu bese siyishaya amahlombe, ngoba awekho amandla kumuntu akwazi ukwenza into kaNkulunkulu, kodwa amandla kaNkulunkulu akumuntu akwenza ukuthi ukwazi ukwenza into kaNkulunkulu. Ngiyimi ngeke ngenze lutho uNkulunkulu. Malibonge igama leNkosi. So ke nxa ngabe uNkulunkulu ebeka umsebenzi ezandleni zakho noma ezandleni zami, akawubeki ngoba ngisuke ngathatha igxatha elingcono kunabanye, noma khona la ngifinyelele khona abanye bangakafiki, ukuthi nje uNkulunkulu kuvele kubuye ukuthi bekade ngithe usibanibani uyongenzela lokho. And uNkulunkulu bazalinabe lithi iBhayibheli, uNkulunkulu uyalilonda noma uyaligcina izwi lakhe. Eke wayisho into uNkulunkulu akubesagudluka kuyona, ngoba kungabenza umqambi manga ukuthi ukhulume into ayiseyishintsha. Asiqede. Kunamadodana amabili azalwa ileya ndoda. Usethi ke kwenyeke, ndodana ngicela uyongizengelela inyamazana bese ungenzela isilovela, niyalwazi udaba, ngizobe sengiyadla bese ngiyakubusisa. Lonke udaba lingakeni, asifike ekugcineni kwayo. Ekugcineni kufika umuntu ongafanele ukuthatha isibusiso, kodwa uphethe ama requirement okuthatha isibusiso ngesona esakhe. Cela ukuphinda. Ekugcineni kufika umuntu isibusiso kungesona esakhe, kodwa uphethe onke ama requirement okuthatha isibusiso. Lo okhipha isibusiso ikhona yona into emenza engabikho comfortable ubaba, kodwa uxakwa ukuthi lo muntu uyiphethe into edinga ukuthi ikhululwe isibusiso. Siyezwana bazalwane, uyibambe kahle ukuthi kuthiwa kuzoyenza isilovela akwenziwe kube njena, futhi uyibambe kahle ukuthi nangabe eya kumuntu ophambi kwesibusiso kumele benjani ke yena. Amen. Siyezwa bazalwane, bahlale noma wakhe bayibona bathi chabo umuntu oyakubaba, ubaba ulindele umuntu onjena. Wayesethi ngoba ubaba wakho ulindele umuntu onjena, asenze wena ube yilo olindele ubaba wakho ukuze ekhiphe isibusiso. Bese lithi iBhayibheli kwathathwa ke ingubo kwafakwa noboya kulona ukuze ebe yilo muntu olindele ubaba wakhe. Wathi ubaba wakhe impela iphunga elakho umfowenu, noboya uyibo, angisoli lutho mphambi kwakho, kodwa izwi kwathola ukuthi izinto ezinye ilindelwe kumuntu ozoma phambi kwakhe ikhona kuye. Wahamba nesibusiso kungesona esakhe, kwafika umnikazi wesibusiso. Nayifika umnikazi wesibusiso kwathiwa isibusiso sambili. Usethi ke lo umnikazi waso, baba awubanga usangigcinela lutho na,
kwathola ukuthi ofikile ufike nazo zonke izinto ebezilindele ukuhamba nesibusiso. Sahamba isibusiso, sahamba nomuntu ongeyena wesibusiso ngoba ufike kuqala endaweni yesibusiso. Umuntu obezothatha isibusiso engakafiki, uyigade into yokungafiki ngesikhathi entweni kaNkulunkulu. Sizwana bazalwane, uyigade into yokungafiki ngesikhathi enkonzweni yakho. Nxa kuyinkonzo ukuthandaza awukwazi ukufika iphakathi unembeza wakho ukukhulule nje, futhi awukwazi ukufika ithi into yakho bekuthi kade ngixinekile, ngoba kufuze uyihlelele lento uNkulunkulu akunikeze yona. Ayibonge Nkosi, abaphilayo abayidingi inyanga, kodwa abagulayo abadinga inyanga. Dukisa uyise nendodana nomoya ingcwele njengoba unjalo ekuqaleni senjalo namanje kuyoba njalo kuze kube phakade. Amen.